I gdje ste ljudi, dobrodošli u novu epizodu Brothers TV. Danas ćemo igrati Treša. Kao što vidite, igramo Treša na topu. U suštini idemo neki drugačiji malo build, ne igramo support, nego igramo ono soap alone. Kidamo, razumete, igramo god Trash level. I uglavnom uzeo sam Lethal Tempo, Triumph, Alacrity, Cube Degrees, Cheap Shot i šta o Relentless Hunter, kao što vidite. Uglavnom, možete pauzirati pa vidjeti. Znači, igramo protiv tima Zar Harvest, nema veze, lagano. Okej. Dobro. Znači, ako ste novi, ne zaboravite da se pretplatite na kanal ili lajkujete video, mnogo bi nam pomoglo. Načelo, bit će super video, dosta ćemo redovno izbacivati, bar se nadam. Ne želim ništa reći, pošto nije sigurno, ali očekujte. A igramo sa VV-om. VV. Do you know how to... Znači, Lethal Tempo vidjet ćete, na početku neću biti nešto jak, ali bi kasnije trebalo, ako je tim ono indijanac. Znači, mogu mu krsati, ali nemojte krsati na početku, oštetilo bi ga mnogo. Tako da trudit ćemo se, to ne radi. Okej, Timo mali, gledaj ga. Hop, puf. Znači, kad uzmemo Rapid Fire Cannon, bit će to dobro. Ali nije ni Timo glupav, neće da puša, mamu mu jebem. Znači, lagano, farma i samo farma. Da, ono nema facecam na kanalu. Ali, vidjet će. Pa dal me to pogodilo, brate. Kakav ti range imaš, brate. Znači, malo lolo, ono. A ne znam zašto Timo mene puša me da farmam, okej. Okej, ovaj Ignite je bio nepotreban, ali ono... Čak me nije udario ni jednim basicom. Okej, ne mogu ga udariti. Sam jedan hit. Čekaj, može nam dođe njihov jungler. Igramo protiv... Ko im je jungler? Pa što to, brate? Timo taj flash. Gretat. Znači, očekujemo da će biti nešto. Snimat ćemo full ove gameplayove, zato što ono mislim da je zabavnija i... Nije fora vidjeti, snimiti samo dobre partije, nego snimat ćemo sve. Nebitno se. Fuck, šta sam uradio? Ova oku, znači nemojte igrati tako trash. Dobro je Timo, dobro brate. Dobro braćurda. Ej, dobro je. Everybody looks sometimes. Fuck, pa kako to poguvateš, brate, ono. Šta je s ovim čempom? Fuck. Ne. Fuck. Ne, znači, ne možemo ovako ispod tureta.
Timo retar. Okej, nice. Fuck me for skill. Znači igram letal tempo, ono na topu. Šta reći? Znači idemo lagan carry. Da, počet ćemo s Rapid Fire Cannon. Zbog range čisto. Da imamo. Možda cipele. 2 potiona. Nice, nice. Znači, kao što vidite, dobio sam skin High Noon Trash. High Noon. Jeste, kako lagano, čovječe. Znači, prije sam menjao Trasha. Ali sam prestao da igram LoL jedno vrijeme. Što smorio sam se ono maksimalno. Razočaran u život bio. A Timo, gledaj ga. Puf, neće mi. Ali Timo je ovaj game izgubio, eto. To mogu od mene kažem. Oh, fuck. Joj, Timo, malo. Okej. Fuck! Jebe mu Master Manter. Nisam vardao. Jebe mu, nisam vardao. A ko je nama jungler, otprilike VV, Doom. Ma Timo me uvače za kurac, znaš, ne to je pečurka jebena. A ne mogu bagujem, brati, i onda sad sam se frustrirao već. Ima tak speed, ali polako Timo, znači, bar to kad te budem uhvatio, ono... A gdje idemo, brate? Ma nabijem ga, neću. Tu je. Znači, mislim da sam Tima video. Da. A si ti Timo, brate, kako tebi nije lako, a si ti u kurcu. Znači Timo neki pokušaj, ono, ubistva otprilike. Očarac, koliko je dobro to uradio. Nema veze, igrat ćemo back. Igrat ćemo back, onda ću ga nabosti u glavu, ono, Kerinu retardira. Ne znam da igra Timo. Sad je u prednosti s farmom. Dobro, Timo. Kurči se, bat. Kurči se dok možeš.
Znači VV dolazi. Znači kakav predigva, ajde beži kući tim. S! Znači ne piše mi na čeze, ali ono, valja nekad, zašto se isfrustriraju igrači, ono, maks. Ok, ode Drake opet, pa da. Ok, sad smo jačoti, ne uzeli Andrik, ali dobro uzet ćemo HP i to je to. Herald, bro. Ok, Timo igra drti, ono. Drti care. Ok, Timo, brate, ne da se, Timo. Trebamo nešto, vardove mogu da vidim, to je, ja mislim, ovaj, Oracle Lens. I tipa uzet ćemo, šta da uzem? Da mi da je... Attack speed. Attack speed. Tipa neki range, ono, Stone Razor uzmemo. Jer sam priđeš i bum 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 5 puta u glavu odvališ Timo, ono, vrti mu se u glavi. Timo, dog. Ali se feeda iz nekog razloga, ima 4-0. Stop feed i he, you shit. Da.
Haha, Timo, pa gdje ćeš, brat, gdje ćeš? Ajoj, gdje ćeš na stenu bez opreme, sine? Ne, nemoj to. Joj, ajmo sreće lik, ono. Everybody looks sometimes. Ovo je dobro. Skroz dobar item, to je novi item, inače ubacili su par letality novi item. Itema kao što i sami vjerovatno znate. Tako da ko igra nešto letality sad mu je full vjerovatno, pogotovo za neki main champoje tipa Zeda, Talona, tako nešto, to je previše OP kad uzmeš 5 letality, bilo je i 3, a ne sad 5 kad dobiješ. Dobro, malo Riot Games to tako voli da radi. A Timo mali, pa neće od tebe, brate. Jebote, koliko imam ovaj range sa Q, neverovatno. A dobro zbog ovog rapida, kontam da i to produži. Znam da basic je malo podigne, ali sad dal i ability je. Op, fuck, ovo me nije trebalo pogoditi. Fuck. Znači Timo se povlači ono. Oooo, pa kako to, vrat? Nema veze, ne veze, igram back bre. Ali kao što bi ja rekao, izgubit ćemo vjerojatno game. Fuck. A Timo nevjerojatno koliko pokvareno igra ono. Fuck. VV, gank, more. Kakav shit je ovaj league, bre. Dobro, ajde uzeli smo malo health regeneration, mislim, kad udaram healam se. Nije health regeneration, nego lifesteal. Wow, ne znam kad sam postao ako friendly player. Okej, troje na topu, ajde nek dođe još neko ono. Al 3 top! Što 3 na topu, what the fuck?
A ne mogu, iznervirao sam se. Šta radiš, brate? Ali ajde farmaš, brate. Okay, bro. Znači, push, split push, dude. Ok, moram se malo smiriti, kad smirim. Bit će to dobro. What the fuck? Nice. Znači, možemo lagano, ovo možemo dobiti. Ako dobro odigramo. Nice. Ok, koje bi trebali? Fokus. Ali sad imam još itema, čovječe, ovaj ti imao ono zločest breli. Fuck, uzet ću topu.
Okej, nice bre! Kakav comeback bre! We got this! Znači, ali ovako je većinom, dođe tako neki uvrnuti, ono, retard neki mali klinac i ono nafida se malo i ono se ako kurče, ovaj 0.5 ima, ali nema veze, možemo ovo dobiti. Samo fokusamo i ja i niko više nije jak zapravo. What the fuck imam 3500 golda. Def, go. Može uzet ću ovo za još lifestyle-a i ono letality kad tučem. Imam je 1.63 attack speeda što nije loše, ali može bolje. I evo dolazi Drake. Uzeli su Barona, def. Nice. Def. Okej, def. A VV, brate, pa gdje ideš? VV, what the fuck? Ali zašto? Okej, imam damage. Ne? Umreću. Znao sam. A da li ste vidjeli kako se tuku ono moj tim? To je fascinantno loše. Eš ova ne zna ovo, šta ova kao Soraka ono, ajde čest asistova, ali kurac od čempova, brat. Koliko su loše svi. A vi ako ste novi ne zaboravite se subscribe-ujete na kanal. Uključite zvonce i da budete obavešteni prvi o klipovima. Nice. Naravno neki komentar, ono, želim da čujem vaše mišljenja i to. Okej. A VV uzeo ono first kill od prilike kakav je. Nije ni uzeo čak. Okej, ja sad imam ovaj attack speeda, što je nice. Pa.
Okej, da li možemo nešto? Možemo, ne možemo. Možemo. A daj, vrat, nemoj gazit na pečurke, ono. Ajde nešto, ne mogu, ovi ne znaju da fokusaju. Ne znaju da isprate, u suštini odem prvi, ono umrem kao hukać, ajde uleteće tim, ono kurčina. Brate, kako ovako loši igrači? A ovo je, ono, draft običan, ali u suštini očajno, bukvalno. Ne znam šta bih mogao uzeti. Health, na primjer, šta bih mogao uzeti za health? Ovo ne bi bilo loše protiv tima. Dobro. GG. Da imam Infinity, lakše bi ja farmao ovako kurčina. Ovaj... ali GG, bre. GG. 0.6. Ovaj 124 farm ima. Sad će Baron. Okej. Def. Dobro, u suštini ne možemo ništa uzeti, ali Lux nije jaka, ono, nije niko toliko jak. Tako da mogli bi nešto. Okej, sad je ovo GG. Znači, reportajte ovo govno, jebem. A vidi, ovi ne znaju defaju. Pogledaj ovo. Pa da, ovo ode, oh my god, su glupavi. Toliko loši igrači da ne mogu da obrate, ono, da samo mapu pogledaju. I ono ispuše, evo Soraka def. Bukvalno preloše. A što još prođe? Pa što si prošla, brate? Ali je bože.
Rade barona, brate, ono, sigurno. A barona. Ne mogu. GG. I opet ne znam defaju, pogledaj ovo. A dobro, izgubili smo, ajde, nema veze. Def. A ne znam šta radim, ono, 4 razlike, ali toliko loše, ono. A mogu sam baciti lenter, ali ono, ne želim. Nice, minioni pušaju. Što je dobro. Okej, ono, ne znam. VV. Push stop. Soraka. Top. O, Soraka je mrtva. Mika malo. Ali u suštini može i uspijemo ova pobedimo. Napeto. 25-22, ali oni su mnogo onako složniji, bolje igraju zajedno.
Čak je, ali dobro. Čak što ne mogu, da, možda. Uzet ćemo neki Infinity. Dobro, imamo više damage-a, pošto imamo sam 234, to je jako malo. A ne smije priđe, znači ne smije priđu kad vide Treša beže, brati. Idu u recall u bazu, otprilike. Warwick, brate, ostaje meni farmu, ja bar nešto radim. I oni ono samo prate, idu kao moje bez glave, jebeno. Tap, 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 tap. Push bot. Vi. Okej. Okej, brate, nemoj da me ultaš, brate. A što to, brate? A. Fuck. Kakav comeback, bre! Baron, 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 baron. Fuck, ne možemo. I dok dođu minioni, da li će moći uzeti? We got this. Al nice, bre, kakav comeback, trash carry, brate. Soraka. Just. Useless. Svi useless osim mene. A mene fokusali. Bravo, bravo što se setili. Split, push, guys. Okej, znači ljudi možda se vrati, možda pobedimo ovo na kraju. Okej, ja su, oh my god. A možda vardujte nekad.
Fuck, uzeli su. Koliko su vi loši igrači. Koliko su loši svi, čoveče. Ovi ne znaju ni u fajtu, ni čak da mene fokusiraju. Fuck, ubio me. Ništa, to je to ljudi. Ne zaboravite se, pretplatite na kanal, lajkujete video i uključite zvonce. Vidimo se u nekoj sljedećoj epizodi. Pozdrav!